Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Penkendit Putin ya ka Pakistan. Fatir thama Putin ya ka India. Banekun bat ka Pakistan. Ka India kala yuk pediang ya ka jinsalan ka bathamai jong ka Russia. Ya ki namding lane ki missile ki baklan bor. Ya ka blatip kerteng daki Igla S air defense missile. Ya ki ne ki missile ki baklan bor. Ka Russia kala phak nang sya India. Banekun bat ka Pakistan. Namar ka India ka don hapedang ka jinkan at ka bajur bat ka Pakistan. Nakadaw ka jing syak siap jong ki arpun rengut ki pajba. Hakile no Pakistan. Kabala jaha Pahalgam jong ka Jammu bat Kashmir. Kini ki missile ki lala ban khanglat ki linya pom ki batlot. Bat ki drone. Ya kini ki missile la penyuk khnang na kamta ki spy. Hapo ka emergency power. Menta ka India kadang pha ya ki missile syaki jaka khapot. Ban pen ablupa ban khun thama bat ka Pakistan. Ka India kala penlut palat arspa klur tingka. Ban thit tiar thama na ka Russia. Kenang ban penklan ya ka Boryada hasuny. Kispai India kentup ya kispai rengkau kispai suny bat kispai duriau. Kila penbun bahaya ki tiar thama. Bat kila ordar susu ya ki tiar thama. Kum ka jeng pen ablupa ban yakun bat ka Pakistan. Ka India kala penklan ya ki kor ki bala ban penhap ya ki drone. Bat ki linya pom. Kum juru ka India kala penklan ya ki kor sentiat. Ki bala ban pet ngor ki nongsun.